Počinjemo sa snimanjem našeg prvog online filozofskog kafea. Hvala vam što ste odvojili vreme i nadam se da će ovo biti zabavno i korisno za sve nas. Dakle, naša današnja tema je etika na internetu. Možda djeluje da je opširna, ali ukoliko se držimo pojmova etike i pojmova interneta, a prije svega društvenih mreža, ta tema je više nego potrebna u trenutku u kome se sada nalazimo. Ja bih voljela da barem neki od vas kažu kako oni doživljavaju odredbu ili sintagmu etika na internetu. Hoćemo li da krenemo od Đorđija? Ako mora. Mora, eto, slučajno. Pa kao glavni problem etike na internetu i ono što je čini po mom mišljenju kao vrijednom posebne pažnje jeste to šta znači stati iza sebe, iza svojih riječi, iza svojih djelanja kad to nije nešto što može biti neposredna komunikacija, kada nam se oduzme ta na neki način slabost da svi u trenutku znaju ko smo i šta radimo, da li i kako se na taj način naše etičke neke norme mogu promijeniti. Hvala. Da li bi neko prokomentarisao ovo što je Đorđije rekao? Bilo se slaže, ne slaže s njim ili ima nešto da doda? Ima li koga? Anđela? Ja, je li tako? Da, ja sam već uradila unmute. Ajde, izvinite. Pa da, zvuči zanimljivo, s obzirom, mislim ne bih ništa dodala, da to je interesantno, ali na primjer stvar koja mene najviše interesuje je zapravo problem privatnosti što se tiče etike interneta. Možda bih o tome mogla opširnije kasnije, da sad svi nabacamo neke teme, odnosno da istaknemo pa onda da... Dobro, hvala. Una ima nešto da kaže. Pitanje mi je postavila Natalija na mom papiriću, a ja sam napravila veliku grešku što to prije nisam objasnila. Mislim da će bolje neko od vas možda. Šta je etika? Da, to je pitanje koje je postavila. Molim te ponovi ime, ja sam umorna danas. Natalija? Natalija, oprosti Natalija, zar je moguće tvoje ime da zaboravim? Natalija je naš najmlađi, pazite se, najopasniji filozof. Daćemo Nataliji odgovor na pitanje šta je etika, ali bih prije toga da dam riječ Vladimiru i Aleksi jer su se oni javili. Pa možda i oni poslije, da, može ako žele. Vladimire, evo ga. Da, mislim, bojim se da je to još uvijek široko definisana tema, jer ako govorimo o etici, naravno moramo da napravimo tu neku razliku između moralnosti i etike. S druge strane, ako govorimo o etici samoj, šta zapravo podrazumemo pod etikom internetu? Ima s jedne strane primenjena etika koja se isključivo bavi problema kao što je privatnost, kao što je određeni virtualni svet, kao što je treće lice, treći avatar itd. Imamo onda normativnu etiku koja zapravo daje određene principe koje trebamo da pratimo dok radimo bilo što na internetu. Sa treće strane imamo metaetičku teoriju koja otvara novi jezik filozofije i etike na internetu koji se stvara isključivo samo u tom domenu. Stoga, bojim se da još uvijek sada je široko definisana tema. Ako govorimo o etici interneta, onda još uvijek ću se uzdržati od komentara. Ako govorimo o moralnosti na internetu, onda se hvatamo tema koje su napomenuti do sada. To je to. Koristit ćemo izraz etika na internetu u oba značenja.
Kad kažemo etika na internetu, to je cilj ovog kafea, da dođemo do nekih zaključaka o moralnom ponašanju na internetu, odnosno da se dignemo na teorijski nivo nakon iskustava, neposrednih iskustava, jer to je način na koji funkcioniše filozofski kafe. Prvo se govori o neposrednim iskustvima koje imamo i o terminološkim problemima koje, na primjer, ima Natalija, koje moramo objasniti šta je etika, i o tome kako mi doživljavamo u stvari etiku na internetu, da li nam je potrebna neka teorija interneta, ponašanja na internetu, i ono što si pomenuo, mene u stvari najviše interesuje, ne znam ostale, primijenjena etika, s obzirom da ona povezuje i zakon i etiku, i mislim da je to nešto što nam je veoma potrebno, pogotovo u ovom trenutku kada se, ne znam kako je to kod vas, ali kod nas na internetu vrši prava hajka protiv nekih ljudi samo zato što su se slikali u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Evo da damo reč Aleksi, koji je digao ruku i javio se. Izvoli, Aleksa. Zdravo svima, pa mislim da je tema izuzetno inspirativna, ali ja slažem sa Vladimirom, nisam siguran da li može da se pokrije za jedan filozofski kafe, a možemo mi da nastavimo i sutra. Inspirativna je, pa eto, u suštini što se meni čini. Prvo, ako pričamo o etici, pomenuli smo sve ove forme etike, ne bih rekao discipline, ne bih rekao ni funkcije zato što ne odgovara, ali deskriptivna, normativna etika, primijenjena etika. I sada kad pričamo o etici, prvo moramo da, kao što inače to radimo u ovom stvarnom životu, ne virtualnom, mi odjelimo uvijek legalnost, moral i etiku. Pa treba onda razlučiti na internetu to troje također, možda. Problem sa tim jeste da sve etike koje mi imamo, sve normativne teorije etike koje imamo, utilitarizam, deontološka teorija itd., da ih ne nabrajamo, one nisu konstruisane, nisu isteoretisane sa premisom postojanja interneta i virtualnosti. Kod nekih teorija to uopšte nije bitno. Sumnjam da je bitno, recimo, kod Kantove teorije da li smo na internetu ili nismo na internetu. Ali kod Levinasa, recimo, možemo da izvučemo izuzetno bitne i implicitne posljedice po tu teoriju, samo postojanje interneta. Znači, treba da vidimo možemo li prosto da napravimo translaciju iz ovog stvarnog života i da prebacimo to na internet. Ili nam treba posve nova normativna teorija, etička teorija za internet, samo za internet. To je jedna stvar. I druga stvar, primijenjena etika, kad kažemo internet i etika, odmah pomislimo na primijenjenu etiku, ali ne možemo da imamo primijenjenu etiku dok nemamo normativnu teorijsku etiku. Moramo od nekoje da krenemo i da se negdje sudarimo, prosto da idemo po istim šinama, pa doći ćemo do nekoje, valjda, možda. Dobro, ali mislim da ovo što ti i Vladimir govorite, vidim, Vladimire, da dižeš ruku, ali je Una se javila prva i prvo bih njoj rekla, ajde da prvo krenemo od konkretnih problema, pa da onda idemo ka teorijskim. Izvolite, Una i Natalija. Pa ono što mene interesuje jeste hoćemo li i kako možemo, a možemo očigledno pošto to radimo, da pričamo o etici na internetu ako većina korisnika interneta ne zna šta je etika. Pa to je to. Onoga istog problema Sokratovog koji je problematizovao demokratiju na taj način i upravo govorio o tom problemu zbog toga što nemamo dovoljno znanja da ga koristimo. Da li treba zabraniti ljudima koji ne znaju etiku da koriste internet ili da glasaju istovremeno?
Samo sekund da ja isključim, dobro je. Ponovi još jednom pitanje, molim te. Pa kažem da mi je jednako problematično kao i Sokratu demokratija, etika na internetu. Zbog toga što većina korisnika interneta ne zna šta je etika i koje posljedice može da ima njihovo korištenje interneta i način korištenja interneta. Evo da vidimo šta nam Bojana kaže. Bojana, nešto ne mogu da te unmutiram, moraš sama. Ok. Svidjelo mi se ovo što je Una rekla i smatram da je jako važno, ali smatram da je važna još jedna dimenzija ovog pitanja. Slažem se, važno je da ljudi koji učestvuju u interpersonalnim odnosima koji se stvaraju na internetu moraju da znaju šta je etika, moraju da znaju i ono što etika nosi, a to je šta je ispravno djelovanje na internetu i van njega, ali mislim da je još jedan drugi dio ove naše sintagme također tu važan, moraju da znaju šta je u stvari internet. I to je ono što bih ja voljela također da ovdje problematizujemo, jer mislim da smo mi kao čovječanstvo ušli u tu priču koja se zove svjetska mreža, ušli suviše naivno, jer nismo shvatili na pravi način odnos nas i interneta, pa samim tim nismo ni slobodni spram njega. Tako da smatram da je i to jako važno da dotaknemo tokom ove naše diskusije. Potpuno se slažem, pogotovo što je internet proglašen opštim dobrom od strane Ujedinjenih nacija i postavlja se pitanje zašto i zbog čega je internet opšte dobro i zbog čega je važan za slobodu govora i tu već dolazimo i u to šta sloboda jeste i da li je sloboda naprosto divljanje koje često možemo da zateknemo na društvenim mrežama gdje svako govori bez ikakvih ograničenja o tome šta misli, ne promislivši o tome da li u stvari misli to što govori i tako dalje i da li to ima posljedice ne samo za njega nego i za druge ljude. Da dam riječ Vladimiru. Vladimire. Hajde da se onda dođem na najnoviji primjer koji ste postavili sada, a to je šta je sloboda na internetu. Interesantno da moj prvi naučni rad koji sam napisao pre nekih 3,5 godina se upravo bavi tom temom. I jedan od mojih zaključaka je bio da, mislim, očigledno da Milov princip štete mora biti korišten u sklopu sa internetom. Jer mi smo slobodni onoliko koliko ne ugrožavamo tuđu slobodu, jel? Međutim, što sam više istraživao na tu temu, što sam više istraživao o principu astroturfinga i grassroot organizacija na internetu, to sam više uviđao da je jedna vrsta mjenja na internetu zapravo uređena po afirmaciji statusa quo i možemo pogledati određene, gledamo puke informacione stranice i content informacije koji je uređen na nivo astroturfinga. Stoga sloboda u tom pogledu jeste lažirana i to može biti jedan od problema što se tiče informacije. Što se tiče sa druge strane odnosa subjekata na internetu, to je onda priča za drugu temu i mislim da je kolega malo pre koji govorio, izvinite ne pamtim imena. Aleksa, jel? Aleksa, da. Upotrebio Levinas kao primjer, mislim da je to prilično dobra osnova sa koje može da se krene. Međutim, postoji još više osnova sa koje možemo također da krenemo. Stoga, opet, to možemo kasnije da govorimo, da ne uzimam toliko reći. Aleksa je nešto htio da kaže. Samo kratko, čini se da smo krenuli, kad smo počeli da govorimo o internetu, odmah smo ga pretpostavili, sagledali kao komunikativni prostor, što on nije nužno, barem ja mislim da nije nužno. Internet je, naravno, da je kao vezivno tkivo neko, mreža, internet, ali ne moramo da stupamo direktno u kontakt s drugim ljudima. Možemo kroz materijal koji oni postavljaju na internet, informacije koje daju, tako dalje, ali ne moramo nužno stupati. I onda pitanje je da li u takvom nekoj situaciji gdje vi nešto postavite na internet, ja to nešto pročitam, ima li tu etike?
ima li tu prostora za etiku. Mislim da ima, ali tu već ulazimo u sferu legalnosti. Još jedna stvar, internet je postao tržište, pa imamo i tu isto dimenziju, ekonomska opravdanost i etika. Isto ono što imamo i u stvarnom životu na tržištu, liberalizam, tako dalje, kako internet treba da se sagleda. Internetu baš sam razgovarala prije neki dan sa jednom drugaricom i govorili smo o demokratiji, koliko je taj sistem djeluje ovako, ne znam, lijep i djeluje kao da je pogodan za sve nas, međutim mislim da se uzima u obzir to da su svi sagovornici jednaki i da im donekle usaglašena mišljenja, međutim to nikad je slučaj među ljudima, treba samim tim što ljudi govore dolazi do kršenja morala i do glavnog problema o kojem se radi ovdje. Uglavnom etika zbog toga ne postoji. To sam htjela da kažem. Dobro, Alen je nešto htio, Alen je htio nešto da kaže. Alene, morat ćeš sam da se unmutiraš. Evo samo znate da sam ja digao ruku, pošto nemam kameru, pa za... Jovan, ja, okej. Kad dođem na red. Dobro, evo. Zdravo svima, ja sam Alen. Ja bih, mislim, profesorica, s obzirom na to kuda je ova tema otišla, mislim da pokušavam da shvatim šta u stvari mi treba da definišemo u ovoj situaciji. Za mene je važna stvar na internetu naveo bih to ovako, povezanost zakonodavstva sa naučnim dostignućima, tako ću to definisati. Za internet je prije svega jedna vrsta naučnog dostignuća. To je jedna stvar tehnike, jedna stvar, ajde da kažem, produkta čovjekovog znanja, produkta njegovog djelanja na neki način, i s obzirom na to nama je neophodan određeni autoritet kada je u pitanju određeno moralno djelovanje, pa i na internetu, kao i u životu, tako i na internetu. E sad, kada je u pitanju ta regulativna, da kažem, sfera, u tom smislu zakon je jedna, kažem, regulativna sfera i svaka od društvenih mreža, internet uopšte, određene mreže imaju, da kažem, tu vrstu ograničenja, zabrana i tako dalje, čitave one, da kažem, liste, pravila, propisa, šta bi smjeli, šta ne bi smjeli. Sad, s obzirom na to da mi nemamo jedinstveni autoritet, da kažem, na internetu, bilo to naučni, bilo to moralni autoritet, ali s obzirom na to da je internet prije svega jedan, da kažem, produkt, naučni, tehnički produkt, i s obzirom na to dolazimo do jedne vrste razilaženja. Kada kažemo zakonodavstvo, odnosno jedna vrsta vrhunske granice dokle bi trebalo ili smjelo da se ide, sa, da kažem, stvarnim naučnim dostignućem. E sad, tu nastaje jedan prostor u kojem ljudi, s obzirom na to da ne znaju šta je maksimalno dozvoljeno, mogu, da kažem, mogu da čine, ajde kao rekao bih, šta god žele. Upravo iz tog razloga što nemamo jedan jedinstveni autoritet na internetu. Ja bih samo još jednu stvar dodala. Vidim da smo izgubili iz vida jednu stvar, a to je da je internet u stvari dio naše realnosti. To je u stvari virtualni svijet. I skrećem pažnju na porijeklo riječi virtualno. Prastaro je porijeklo od virtus, što znači vrlina, a virtualno znači i u srednjem vijeku posebno. To je u stvari unutrašnji svijet koji ima moć. I kao što u svijetu u kome mi živimo nema univerzalnih moralnih pravila i normi, pitanje je mogu li se ona postaviti i u virtualnom svijetu. Kolega Slobo, izvolite. Dobar dan, prije svega. Ja bih za početak odgovorio na Natalijino pitanje, ali tako. Šta je etika? Ja bih rekao da je etika filozofija morala. Šta je moral, odnosno da je suština moralne svijesti u tome šta čovjek treba da čini da bi bio dobar čovjek. Dakle, moral u tom smislu jeste aktivno samooblikovanje čovjeka, a također i društvena pojava uz istorijsku. Ja bih tu društvenu pojavu
na neki način povezao sa internetom, odnosno sa društvenim mrežama kao nečim što zaista ima primat danas u internetu. Znamo da su u toku istorije postojali mislioci koji su smatrali čovjeka izrodom prirode. Zašto? Smatrali su razum ne kao nagradu, nego kao prokletstvo. Smatrali su ga prokletstvom upravo zbog toga što je čovjek jedini koji ga posjeduje, a uz to mu nije dato uputstvo kako da ga koristi. Dakle, odakle nam razum i zašto je on dat upravo samom čovjeku? Prema njihovom shvatanju razum jeste opasan onoliko koliko je on zapravo i dobar, jer po prirodi svi ljudi posjeduju razum, odnosno ali pojedini, iako posjeduju razum, jesu nerazumni. A usaglasit ćemo se da nema zapravo ništa opasnije od nerazumnog čovjeka. Ovdje bi mogli napomenuti Ciceronovu izreku da nije ostala nijedna glupost koju filozofi još nisu rekli. Zašto ova priča o razumu? Upravo zbog distinkcije sa internetom. Smatram da je internet dat čovjeku, ali da nije dato uputstvo kako taj internet da se koristi. To bi bila zapravo Izvolite. Moram samo da jednu stvar dodam prije nego što Vladimiru i Uni dam riječ. Prvo Una pa Vladimir, tako sam ja primijetila su se javili. Binarni račun, mi znamo da internet počiva na binarnom kodu, su prvi osmislili Kinezi prije više od 2 milenijuma. Njihova prastara knjiga I Ching počiva na tom kodu. 2 milenijuma kasnije Leibniz će doći do istog otkrića i kada su ga prijatelji upoznali sa I Chingom, on je u stvari rekao da to jeste to. Zašto pominjem Leibniza i I Ching? Zaista je pitanje da li smo mi smislili binarni kod ili nam je on dat, ali sad već krećemo u mistiku. Nestala nam je Una, pa evo dajem riječ Vladimiru, pa će Una kasnije. Opet Vladimire, evo ga, dobro je. Da, mislim, sve su ovo jako zanimljive teme, slažem se, ali ja bih opet želeo samo da napomenem da se ograničimo u sferi razgovora, jer skačemo sa slobode na razum, na privatnost, na bezbednost i tako dalje i tako dalje. Ako nije problem samo da se ograničimo na jednu temu pa da možemo unutar te teme da raspravljamo. Morali smo ovo da napravimo ovako, zato što mnogi u stvari ne shvataju koliko je internet značajan i kakve sve implikacije etika na internetu nosi sa sobom. Pa čak smo stigli i do mogućeg božanskog porijekla interneta. Eto, da li od nauke samo ili je ipak, ako ništa drugo, stvar inspiracije jednog Leibniza i ljudi sličnih njemu. Eto, moja preporuka bi bila da najpre pokušamo da definišemo taj domen virtualnog sveta, jer mislim da je to definisanje osnove sa koje možemo da krenemo u raspravu. Naravno, to. Tako smo mi krenuli u udžbeniku iz etike. Una je htjela nešto kaže, pa onda Aleksa. Izvoli Una. Ali je Natalija htjela. Natalija, izvoli Natalija. Ja sam prvo htjela da se zahvalim Slobodanu što mi je objasnio, a onda hoću da kažem kad smo pričali o zakonima i pravilima, kad smo bili kod toga, htjela sam da kažem da na mnogo aplikacija, kada hoćemo da ih koristimo, mi moramo da imamo preko 16, preko 18 godina, a mnogo ljudi piše da ima, mnogo mojih drugara, prijatelja, koristi, na primjer, Instagrama, ima 10 ili 11 godina.
Odlično pitanje i kako to riješiti, a? Bravo. Dajmo. Ne znaju da može mnogo loših stvari da se desi na aplikaciji. Dobro, hvala ti. Idemo kod Alekse. Aleksa, morate još sam da se... Dobro. Evo, potegli smo jako interesantna pitanja. Eto, da dam još samo malo još mistike da ubacim. Pitanje koliko mi ovim internetom, ovim tehničkim rješenjem naše otuđenosti pokušavamo da povratimo možda neku potencijalnu, prvobitnu povezanost, ali nebitno, to je već sad ulazimo u domen metafizike i mistike. Ono što sam htio da pomenem, Vladimire, vi ste rekli da treba da bi valjalo da definišemo prosto ili da opišemo to o čemu govorimo i slažem se sa vama, ali pitanje je da li internet možemo da definišemo pozitivno, katafaktički, da li je to uopšte moguće. Ili moramo prosto da povučemo neke paralele, što mi se to čini kao ključan moment, da povučemo neke paralele i da uporedimo kako se to internet, taj komunikativni prostor za djelanje, etički prostor, razlikuje od ovog realnog, ne želim reći realnog, ali ajde, svakodnevnog, ovog koji je prije postojao, prije interneta. I onda možda na taj način možemo da i utvrdimo etičke implikacije za internet. Dobro, idemo na Špira. Špiro, odlično. Kada smo se već dotakli te teme, mislim da je jako bitno spomenuti internet kao jednu ljudsku tvorevinu i postaviti pitanje da li smo mi po prvi put stvorili nešto što nas zapravo nadilazi i da li ćemo mi u tom naglom razvoju moći da pratimo toliki razvitak interneta i tehnike, a da pritom sebe iz korijena ne promijenimo. Sada je to pitanje etike kako čovjek da zadrži ono što ga čini čovjekom, a da pritom isprati ovaj nagli napredak interneta. Jer s jedne strane mislim da koliko god mi slobodu mislimo da imamo pomoću interneta i zajedno sa svim beneficijama koje on nama pruža, mislim da opet ne treba biti naivan po pitanju tog stava, zato što se on koristi naravno i u druge svrhe, poput manipulacije, slabe privatnosti, omogućavanju čovjeka da bude nešto što nije iza ekrana. I ja bi tu postavio jedno ključno pitanje, odnosno šta će čovjek postati s ovim naglim razvojem tehnike i interneta i da li će on biti sposoban da isprati. Jer internet kao jedna ljudska tvorevina, kad se tako nešto snažno pusti u promet, uvijek se postavlja pitanje kontrole. Koliko je to do nas, a koliko je to do ljudi koji posjeduju ovaj internet. Eto, samo ja bih volio da čujem par riječi o tome. Samo da dam riječ Jovanu. Jovane, ne mogu da te nađem pa se sam unmutiraj, pa onda Bojana. Jovan se javio prije svih, izvinjavam se. Jovane? Pa ništa, ja bih prvo da kažem šta za mene predstavlja internet. Znači, prije interneta svi su živjeli u nekim svojim mikrosvjetovima. Svi su imali, ne znam ja, svoj krug ljudi, svoje poznanike, dešavale su se tu neke intercepcije sa ostalima, ali u suštini svi su imali svoje mikrokosmose i internet je zapravo po meni veoma pozitivna stvar, zato što je napravio taj neki univerzalni svijet. Sve te grupe su se spojili i postoji mjesto gdje mogu, to jest nisu sve, ali većina tih grupa mogu da se nađu na jednom mjestu. Sad to može da se diskutuje je li to dobro ili ne, da li bi svi trebali da budu zadržani u svojim svjetovima ili ne. Ja mislim da ne bi, mislim da je to dobra stvar, a što se tiče kod toga, onda sam isto prometrišan znanje i neznanje, mada me je tu već pretekao jedan od prethodnika, ne mogu se sjetiti tačno ko, kad je rekao ne moramo sve dijelove da poznajemo da bi upravljali, ja mislim kad bismo išli tom logikom, ako se ne razumijemo u nešto u potpunosti, onda praktično ničim ne bi mogli da se bavimo, jer ništa nećemo moći da razumijemo u detalje. A osim toga, htio sam isto da kažem da internet ima prednost u odnosu na pravi život, zato što mi možemo da biramo autoritete, možemo da biramo onoga, kad su društvene mreže u pitanju, ili bilo šta, sajtovi, novine, portali,
možemo da biramo koga ćemo da slušamo. Znači, ako smo stekli dobar utisak, mi ćemo, ne znam ja, da pratimo tu osobu, ako nam se jednostavno ne sviđa ili uticaj koji ona vrši na druge, blokiramo i tako. Jednostavno imamo slobodu izbora šta ćemo da slušamo. Dok u pravom životu, to jest u ovoj stvarnosti, ponekad i nemamo taj izbor. Pogotovo u školi, jel da? Šta sam htjela da kažem, Jovan je otvorio, u stvari nastavio ono što je profesor Slobodan pomenuo, kasnije Aleksa, internet kao univerzum, odnosno svijet svjetova. Bojana, ti si na redu. Izvoli. Pa evo, baš ste mi dali lijep šlagvort, ono o čemu sam ja zapravo željela da govorim, a na tragu onoga o čemu su ostale kolege govorile, kako uopšte shvatiti internet i onda kako djelovati shodno tome kako ga definišemo. Vi ste pomenuli tu jako važan način na koji se odnosimo prema internetu i kako ga shvatamo, da je on virtualni svijet. Sad, ne smijemo to naivno posmatrati, jer često to prihvatamo onako samorazumljivo, to je virtualni svijet, ali dobro, kad je virtualni svijet, to znači da je on nešto što postoji paralelno sa ovim fizičkim svijetom u kome svako od nas živi. Tako da ne smijemo, više smo došli do te tačke da ne smijemo da ga posmatramo kao nešto što je manje stvarno, manje realno od fizičkog svijeta, već kao nešto što je drugo u odnosu na taj svijet. Sad, postavlja se naravno to pitanje slobode o kome su govorile kolege. Mislim da je Aleksa u jednom dijelu pomenuo taj problem. Smatram da se na internetu često sudaraju ta dva shvatanja slobode uopšte. Slobode kao autonomije i slobode kao heteronomije. Dakle, ako je internet mreža, onda bi zaista on mogao da bude neki pokušaj obnavljanja te stare ideje o povezanosti ličnosti, ali postavlja se pitanje da li je to uopšte moguće na internetu. Naprimjer, ako se sjetimo učenja Martina Bubera u njegovom dijelu Ti i ja, on kaže za nas kao ličnosti je neophodno da ostvarimo odnos u kome ćemo mi biti povezani sa središtem koje se nalazi izvan nas, ali tako što ćemo biti sa dva kraja jednog poluprečnika koji ide od nas ka središtu i nazad. Problem sa internetom je to što to središte ne postoji i mi zaista dobijamo privid jedne povezanosti, ali u suštini kada pogledamo malo bolje, nikad pasivniji nismo bili i nikad manje nismo bili ličnosti nego što smo na internetu. Jer tu, iako se prividno ostvaruje ideja slobode kao heteronomije, čini mi se da ipak internet približnije ovoj ideji slobode kao autonomije. Jer ipak je tu jedan čovjek u središtu, a druge ljude i sve što se nalazi na internetu shvatamo instrumentalno, jer i sam internet i sve što ide uz njega smo shvatili instrumentalno kao jedno sredstvo da dobijemo nešto, bilo to informacija ili nešto drugo. Dobro, pametno zboriš. Dajem riječ Anđeli zbog toga što je nismo već neko vrijeme čuli, pa Špiru, pa Aleksi. Sad pokrenuo se previše tema. Znam da je neko pomenuo kontrolu. To je, na primjer, toga se dotakli Bojana sad u pitanju o slobodi. I sad mislim da je ta kompleksnost zapravo kontrole, što je, na primjer, u totalitarističkim režima, što njima ide zapravo, kako bih to rekla, u prilog, je što se, na primjer, internetom, naša volja, ona se ne uništava, već se ona usmjerava. To je, na primjer, jako interesantno. Da ona, ukoliko bi ona bila uništena, uvijek bi postojao neki način da se došlo bi do pobune nekog vida. S druge strane, ukoliko se ona na taj način usmjerava i manipuliše, to je daleko kompleksnije. I zbog toga, na primjer, to se automatski onda tiče naše slobode i autonomnosti. Sad ne bih
Razumijem šta si htjela da kažeš, samo da skrenem pažnju da mnogi građanski aktivisti kod nas, na primjer, kažu da nam je samo internet ostao kao prostor gdje možemo da iznesemo mišljenje, da okupimo ljude, ali o tome možemo i kasnije. Špiro. Da, pa slažem se s Anđelom većinom što je rekla, kao i sa tim da smo pokrenuli više tema, te malo da gubimo tok misli. Ne gubimo, karakteristika kafea je da se vruda. Izvoli. Dobro. Šta sam htio da kažem, mislim da mene zanima sada kako se informacije postavljaju na internetu i da li postoji ta neka vrsta filtera kroz koji neka informacija prolazi da bi bila ona objavljena. Jer pored toga, sjećam se kad sam gledao jedan intervju, čak je i sam Barack Obama rekao da na internetu privatnost ne može da postoji. Zašto je to tako? Zato što ne može u isto vrijeme da postoji 100% privatnost i 100% zaštita. U isto vrijeme, već se mora praviti neki balans između ovoga dvoga. Jer, kako on kaže, ne možemo da vas zaštitimo od potencijalnih problema ako nemamo nikakav pristup vam. Što znači da opet postoji neka vrsta filtracije informacija, ali opet baš zbog jednog velikog korpusa informacija koji postoji na internetu, mislim da to ne može sve da se kontroliše. A što se tiče druge pomenute teme, postojanje dva svijeta, jedan naš privatni i jedan virtualni, kako smo već napomenuli u više navrata, mislim da oni idu zajedno, da ne možemo tek tako da ih odvojimo, da internet možemo da koristimo u našu korist i da on utiče svakako na naš privatan život, ali isto tako ne treba zapostaviti privatan život zbog tog virtualnog koji postoji samo kao alternativa iskazivanja nekog našeg mišljenja, ono što mi zaista mislimo iza ekrana. Tako da mislim da tu može da se nađe neki balans, da se najbolje stvari iskoriste sa interneta, a opet da ne ugrožava privatan život. Kratko. Hvala Špiro, idemo Aleksa, pa Vladimir, pa Anđela. Pa ništa, ovo je interesantno sve, ja ću malo da proskakućem, samo neke misli da podijelim. Interesantno je jako pitanje otuđenja i povezano sa tim jeste pitanje koliko ne samo stvarnosti interneta, nego pitanje kako mi postojimo na internetu, u kom obliku se mi prezentujemo na internetu, da li se mi sagledavamo kao kompletne ličnosti, mada to ne radimo ni u stvarnom životu, po mom mišljenju, tek ne na internetu, ali eto postoji ta mogućnost, da li smo mi neki avatari, neke slike, destilati neki, kako se mi prezentujemo jedni drugima na internetu, to je jedna stvar. Druga stvar, to je znači koliko je internet stvaran. Također povezano s tim je da li vrijednujemo jednako akciju djelanje na internetu i djelanje u stvarnom životu. Često se žalimo, posebno u vezi sa građanskim aktivnostima, da ono što se radi na internetu nema dovoljno odjeka u stvarnom životu i nema dovoljno efekta na strukture koje susrećemo u stvarnom životu. Druga stvar, što se tiče slobode, interesantna stvar. Prije nekoliko sam gledao dokumentarac, Cambridge Analytica, to je jedna firma iz Britanije, ukratko šta se desilo. Donald Trump je došao na vlast tako što unajmio tu firmu da prati, pošto u Americi znate da je polarizovano društvo, u suštini 2% birača donose pobjedu ili demokratama ili republikancima. Trump je unajmio ovu firmu da bi ove koji su, negdje u sredini, nepristrasni, da ih privoli k sebi. Kako su to uradili? Prateći Facebook postove, lajkove, šta pratite i tako dalje, i išli su na tu ciljanu grupu, to su milijarde eura i milioni informacija, da bi ta 2% privolili ka republikancima i zato je Trump pobjedio. Zapravo. I onda shvatimo da se naša sloboda usmjerava. Mi mislimo da smo apsolutno slobodni da biramo sve što hoćemo, ali mi možemo da biramo samo u okviru onoga što nam je dato. Ako imamo dvije opcije, ne možemo A i B, ne možemo da izaberemo opciju C ili D, jer ne znamo da postoji i nije nam ponuđeno.
Opet se vraćamo na binarni kod. Ok, zapisao sam par tema ovdje da mogu da pratim. Ok, prvo pitanje je bilo da li se menjamo kroz upotrebu interneta. Mislim, ja uvijek volim da preferišem jednog autora koji je meni jako interesantan, Charles Taylor. On zapravo govori, kada govori o sopstvima, on kaže pa da postoje različita sopstva, postoji antičko sopstvo, srednjovekovno sopstvo, postoji moderno sopstvo i postoji liberalno sopstvo, postoji današnje sopstvo, moderno sopstvo koje je uređeno po svim prilikama koje nam se nude, jedan od tih prilika je internet. Stoga, da li se menjamo? Naravno, menjamo se. Čak i McIntyre je morao da ispravlja svoje knjige kada je pisao o koncepciji sopstva. Onda je prihvatio, naravno, danas živimo u liberalnom sopstvu. Dakle, da li je na bolje na gore? Pa, ne bih rekao da je niti na bolje, niti na gore. Jedno, živimo u određenom društvenoj episteme u kojoj podleže našim shvatanjima. Dalje, definicija virtualnog prostora. Složio bih se sa, mislim da je rekao Spirat, dualno svete idu zajedno. Da, ide zajedno, da, slažem se. Ja bih čak i rekao da je virtualni svet zapravo ekstenzija našeg sopstva na jednom drugom domenu. Šta više, čak bih išao toliko daleko da kažem i da je čak to možda i stvarnije nego naš realni svet, zato što u virtualnom svetu možemo da više naših psiholoških tendencija mi ispoljimo, bilo na estetski ili na etički način. Šta više, to se najbolje može vidjeti kroz određena psihološka istraživanja. Pre su to radili kroz D&D sesije, kako mogu vidjeti kako njihovi igrači sprovode svoje psihološke tendencije. Danas to možemo vidjeti na video igrama ili na određenim forumima gdje je anonimna naša ličnost. I sa treće strane, kada govorimo o slobodi na internetu, moramo uzeti u obzir recipročnost slobode i bezbednosti. I moramo da govorimo o tome kada sloboda mora i nužno treba biti ograničena kako bi bezbednost bila prihvatljivija. Sada, tu možemo uzeti bilo koju etičku teoriju i kroz to sprovati kroz proceduru iste. Sada, zanima me vaše mišljenje o tome, koju etičku teoriju želite uzeti kroz provođene procedure i tako dalje i tako dalje. Toga, malo sam krenuo kroz sve te teme pojedinačno, pa ovo na vama je da... Jednostavnosti koje ga odlikuje ušao pod kožu svim. Zbog toga je u tolikoj upotrebi, vjerujem, na prvom mjestu, naravno postoji još razloga. Međutim, dakle, ukoliko pogledamo kako izgleda ovaj dan jednog čovjeka 21. vijeka, dakle, pođeš u školu, posao, šta god, kad se dođe kući, dakle, prva stvar je da se nastavi taj dakle, ta predstava za naš spoljašnji svijet se ne završava time što mi uđemo u svoj dom i slično. Dakle, gledala sam neko istraživanje, to je bilo nedavno, mislim to, ne mogu sjetiti tačno, ali mislim da ćete složiti svi. Dakle, da nikad čovjek ranije, nije ovoliko vremena provodio u udobnosti svog doma, u svom stanu, u svojoj kući. Dakle, nikad ranije. Vjerujem da je to počelo sa upotrebom televizije i slično, a da se sad upotrebom interneta još više dešava. I mislim da je paradoks ovo. Dakle, ukoliko pogledamo dakle, čovjek, on toliko vremena provodi u svom domu, međutim mislim da nikad ranije čovjek nije bio toliko nesposoban da bude sam. I mislim da je upravo internet nešto što to potvrđuje. E sad, kako onda na taj način, ukoliko dakle, imamo takvog pojedinca u 21. vijeku, da li se zapravo njegove psihološke tendencije unapređuju tim internetom? Osim toga, pokrenula bih još jednu temu, a to je da ukoliko imamo svijest o tome da postoji neki nadzor, nadzor nad nama, da li to stvarno mijenja naše postupke što se tiče na internetu? Da li mi svi smo usplahirani zato što neko može da prati naše podatke i slično, međutim da li to zapravo mijenja naše postupke? Rekla bih samo dvije stvari, pošto sam ja dovoljno matora, mogu da kažem da se moj život ne mijenja od kad znam za sebe. Dok nije bilo interneta, čitala sam knjige. Svakako nisam izlazila iz kuće. A što se tiče toga da li ima nadzora, pa nadzora je bilo uvijek samo što smo ga bili manje svjesni. Dajem riječ Vladimiru, a onda Bojani, mislim da se ona javila. Vladimire? Bravo Natalija, slažem se u potpunosti, no kriv je kapitalizam. No,
Da se vratimo ovo na malo pređašnji primjer što je dala moja draga koleginica Anđela. Ona je zapravo rekla, pa dobro, imam malo, uzet ću to sa malo rezerve, da se naše psihološke tendencije ostvaruju na internetu. Skoro je izašao jedan jako zanimljiv rad jednog undergrad studenta sa jednog univerziteta u Americi koji je osvojio neku nagradu. Nisam siguran koju. On je u tom radu zapravo opisivao etiku u video igrama. I to je jako bilo interesantno jer je opisivao etiku u jednoj igri, Red Dead Redemption 2, u kome neki lik snimao videoklipove gde tuče feministkinju i postavljao na YouTube. I dosta ima tih klipova. I zapravo je taj student istraživao etičke prohibicije tog akta. I zapravo rekao, da li mi imamo osjećaj da nešto nije u redu sa tim? Pa, imamo osjećaj iz jednog isključivo interesantnog razloga. Zato što je to jedan akt koji doprinosi tom koji radi taj akt, barem u virtualnom svetu, da ispolji svoje neke određene psihološke tendencije. Sada možemo vidjeti određene nesigurnosti pojedinca u svetu u kome se nalazi. Možemo vidjeti zbog čega određeni ljudi napadaju feminizam. I možemo vidjeti zbog čega određeni ljudi napadaju druge rase i tako dalje. To može da se ispolji u virtualnom svetu, naravno. I sa druge strane, zaključak tog rada je bio da mi možemo da vidimo da nešto nije u redu, da neko u svoja 4 zida sedne i dere se afroamerikanci, šta ja znam, azijati i tako dalje. Tako da možemo da vidimo da u virtualnom svetu on ispoljava svoje određene etičke intuicije, tako rečeno. Stoga da, mislim da ide psihologizacija toga svakako. Dobro, ko je bio sljedeći? Bojana, da. Meni je žao što sad prekidam ovu nit koju je započeo Vladimir, mada je u neku ruku i ne prekidam jer sam htjela da se nadovežem na ono što je tezu koju je postavila Anđela, da mi u stvari ne unapređujemo svoje kapacitete i sposobnosti time što se uključujemo i što smo dio virtualnog svijeta, a evo i zbog čega. Dakle, prvo zbog onoga o čemu je Aleksa govorio, ja mislim u prošloj sesiji, on je rekao mi na internetu, odnosno u virtualnom svijetu imamo opciju A i opciju B i ne postoji opcija C. Za nas koji smo možda i rođeni u nekom vremenu u kome virtualni svijet nije bio do te mjere sastavni dio svih aspekata našeg života, možda i to i nije toliko izraženo, ali samo se osvrnimo na generaciju koja je rođena u vrijeme kada je virtualni svijet ušao u sve pore našeg života. Kako će oni formirati svoje ličnosti ako stalno gledaju u ekran? Čini mi se da iako postoji privid da mi možemo da biramo informacije sa kojima ćemo doći u susret, ne možemo. To nam i društvene mreže govore svakog dana. Dakle, ogroman broj informacija sa kojima mi dolazimo u susret na društvenim mrežama nisu informacije koje mi same biramo, nego koje neko bira umjesto nas. Druga stvar, mi nikad više nismo bili zatočenici Platonove pećine, zato što iz Platonove pećine je postojao izlaz. Dakle, onaj koji odabere da izađe iz Platonove pećine, on može da se spase. Ali možemo li mi da izađemo iz ove savremene Platonove pećine? Ja mislim da ne možemo, zato što bi to automatski značilo da se isključujemo iz načina na koji je cijel naš savremeni život postavljen. A između ostalog mi ne želimo, zato što nam olakšava život i obezbjeđuje nam socijalni život koji u savremenom svijetu nije moguć bez interneta. I treća stvar, ako uzmemo samu grčku riječ za čovjeka, anthropos, koja znači biće koje gleda gore, postavimo pitanje da li nas naši pametni uređaji uopšte uče da gledamo gore ili sve više gledamo dolje. Ko je pratio intervju sa Chomskim prije neki dan kada je govorio o trenutnoj situaciji, naravno izazvanoj koronavirusom, on je baš govorio o tome da mi moramo da dekonstruišemo naše socijalne odnose koji su narušeni upravo zbog toga što smo se izmjestili u virtualni prostor i govorio o tome da na njihovim univerzitetima postoje natpisi na zidovima
gdje se sugeriše što studentima, što s profesorima, pogledaj gore. Dakle, ako smo mi došli u tu situaciju da neko mora da nas tjera da pogledamo gore, iako je virtualni svijet jedino ono više što čovjek traži u savremenom društvu, onda nikada nećemo poželjeti više da idemo iznad fizičkog svijeta, nego ćemo samo uronuti u ovaj svijet koji smo sami stvorili. Hvala. Sada dajem riječ Jovanu, onda ide Vladimir i još neko se javio, posle ga i Slobodan, Aleksa. Izvoli, Jovane. Prvo da kažem, to za sadržaj nisam siguran, ja nemam dokaza ni za to da svi biramo svoj sadržaj, ni protiv toga da ne biramo svoj sadržaj. Naravno imamo, postoji uticaj, ali mislim da jedno 70%, čak i jače, po mome mišljenju, sadržaja mi biramo i od toga zavisi šta ćemo mi i kako ćemo. Što se tiče, onda isto neko je rekao da su paralelni, zapravo tu mi se svidjelo i šta je rekao, samo sekund, mislim da je bio Špiro, znači ne možemo reći da su paralelni svijetovi, jer ako su dva svijeta paralelno, oni nemaju dodirnih tačaka. Jedino što mi je diskutabilno tu, da li je internet dio našeg realnog svijeta kao podvrsta, da li je zapravo naš svijet podvrsta interneta ili su oni odvojeni, ali se sjeku. Tu nisam siguran. I još sam htio reći da bi internet, to je ovaj primjer što je rekao Vladimir, za igrice, za te neke psihološke tendencije i to, opet, to su naše emocije. Mi emocije ne možemo kontrolišemo, ako mi imamo potrebu da nekoga ubijemo, zakoljemo, mi naravno to nećemo uraditi. Jednostavno ćemo imati tu potrebu. Ako možemo to preko igrice da ispoljimo, kao recimo zato ljudi kažu često da je sport dobar, kako se kaže to, neutrališe frustraciju. Jednostavno uzet ćemo džak, izudarat ćemo ga i šutirat ćemo loptu, možda ćemo samo to rekreativno da radimo, možda ćemo da zamišljamo da je to neko kome se svetimo ili šta li već, ali jednostavno ćemo da učinimo da naša ta emocija bude sprovedena u nešto što je moralno ili legalno, makar ako ništa drugo. I zato možda su igrice koje i taj neki internet koji možda ne utiču na naše tu ideologiju u zdravom tijelu, zdravi duh, ipak su neka slabija vrsta sporta koja nam daje pravo da izdušimo, da tako se izrazimo. Dobro. Hvala Jovane, ja bih samo dodala da kad si već pomenuo pitanje paralelnih svjetova, da je problem realnosti složen i da se realnost svakako ne može svesti samo na fizičku realnost. Ne moramo se pozivati na internet, imamo književnost, imamo istoriju, tako da virtualni svijet jeste dio naše realnosti. Slobodane, pa Vladimir, pa onda idemo dalje. Slobodane. Hvala. Pa ja se ne bih usaglasio sa većinom kolega koji su postavljali zapravo neke teze o privatnosti. Ja ovo nisam izmislio, ja sam ovo pročitao, usvojio i mislim da ću biti veoma koncizan. Moramo biti svjesni toga da koristeći internet mi ostavljamo razne informacije o sebi. Dakle, ostavljamo svoje digitalne tragove. Usaglasio bih se sa mladom damom Nataliji. Upotrijeba interneta, društvenih mreža dolazi zapravo putem lažnih naloga, odnosno identiteta. I ono što je bitno, što je važno, jeste da budemo i sigurni u to sa kim zapravo komuniciramo. Svjesni smo da su prisutne Gubi se ton, tako da ćemo morati da pređemo nekog drugog, mislim da se veza prekinula. Samo da vidim ko je
tu hoćemo li dati riječ Alenu koji maše već duže vrijeme, Vladimiru, Aleksi Špiru. Mogu li samo ja da dovršim, pošto se mi skočili? Aha, da, pa to je, hajde. Može. Svjesni smo i toga, hvala da su prisutni zloupotrebe upravo putem tih zlonamjernih programa. Iz tog razloga logički danas postoje i ti antivirusni programi. Ono što je bitno za taj online svijet jeste da isto kao u realnom svijetu imamo kritički odnos prema informacijama. I ono što smo, čini mi se, negdje svi zapostavili, a jeste da je kao i u realnom svijetu, tako i u tom virtualnom važno pravilo ponašanja, odnosno bonton. Zahvaljujem, to je to. Hvala. Ajde da vidimo koga ćemo sad, gdje smo rekli Špiro. Zanimljiva mi je tema koju je Jovan spomenuo, a i Vladimir prije njega, i nakon to etike ličnosti vođenja paralelnog života kada je internet u pitanju. Ja mislim da smo malo zapostavili pojam odgovornosti. Zašto mislim da je tako i zašto se mi uopšte bavimo ovom temom etika i internet? Znači sugeriše neki moralni imperativ koji mi moramo da izvršimo na internetu. Zašto je to tako? Zato što mi ovdje pokušavamo da definišemo zapravo šta je internet. A ja mislim da internet sam po sebi ne možemo da definišemo kao dobrog ili kao lošeg, već on zavisi od naših namjera i posljedica koje te naše namjere izazovu. I upravo mislim da etika na taj neki način treba da zaživi na društvenim mrežama i uopšte na internetu, jer ako mi imamo u privatnom životu jedan loš etički ili moralni imperativ, ja mislim da ćemo ga isto tako prenijeti i na tu virtualnu platformu. I trebamo da budemo svjesni da na neki način ljudima trebamo da probudimo tu svijest, pogotovo kod mlađih generacija, da moraju da budu odgovorni na društvenim mrežama, zato što neke odluke koje se donesu na internetu, bilo da je to Facebook ili Instagram, opet može da utiče na nečiji privatan život. Naprimjer, primjeri su hakovanja profila, gdje sve privatne stvari izađu nekako na video. I mislim da kada već je tema etika i internet, da iz te etike trebamo da izvučemo pojam odgovornosti, da zapravo kako se ponašamo privatno, da tako trebamo i virtualno. Bravo, to je to. Alen, koga duže vrijeme nismo čuli, Vladimire, pa Aleksa, hoćemo tako. Alene... Pošto sam na telefonu, lakše mi je samo da govorim, pa... Naravno. Ovako, pa ja bih posjetio, Špiro me sad potakao ovom, da kažem, ovom problematizacijom pitanja odgovornosti. Mislim, podsjetit ću samo na onu, nadovezujući se na ono što sam malo prije govorio, o tehnici i o tome, o samom pojmu tehne. Da tehne je nekad označavalo, na kraju krajeva, ono što označava i danas. Suština je da proizvodi istinu u ono što je lijepo. I sami smo svjesni definicije tehne. Da tehne znači neko proizvođenje. Znači da mi u stvari pokušavamo da, i ovo mi se svidjelo, da internet kao u isto vrijeme proizvod nečega tehničkog nema u sebi taj karakter, etički karakter. Jer kao što bi kad bi uzeli recimo umjetničko djelo koje je također proizvod nekoga tehne, iz toga ne možemo umjetničko djelo posmatrati, ajde da kažem, samo u domenu moralnog, u tom etičkom domenu. Tako da treba biti svjestan da, također vezujući se za ono od malo prije, da na internetu moraju da postoje te vrste pravnih, tih nekih regulativa, a svjesni smo da svaka država ima svoj pravni sistem, svoje moralne pravna ograničenja, tako dalje. A u isto vrijeme moral je nešto što je univerzalno, nešto što pretenduje na jednu univerzalnu vrijednost, na nešto što svima nama treba da bude svjesno, da svi mi treba da budemo svjesni šta je dobro, a šta nije dobro. Tako da u tom smislu to bi značilo da treba tu vrstu odgovornosti da podignemo na jedan viši nivo. Znajući, Heidegger je to pitanje o tehnici promislio
odlično i on je podsjetio da tehnika je sredstvo i da najgore smo mi izloženi ako posmatramo kao nešto neutralno. U tom smislu mi smo, uzimajući u obzir tok istorije, postali predmet samog predmeta i na taj način smo izgubili tu etičku crtu i u internetu, na internetu smo, da kažem, imamo još veći zadatak, na kraju krajeva mi kao filozofi, da tu vrstu moralnog autoriteta, tu vrstu normativnosti, tu vrstu, da kažem, pravila koje ćemo postaviti za dobro i zlo, mi podignemo kao filozofi na jedan viši nivo. Hvala, moramo da idemo brzo jer nemamo puno vremena. Aleksa znam da mora da ide, zato dajem Aleksi riječ pa će onda Vladimir. Aleksa, izvoli. Samo da zaokružimo prilike nešto što je meni najinteresantniji bio Slobodan je pomenuo razum i um. Mislim da ste i um pomenuli, nisam siguran, za razum znam. Interesantna mi je stvar sljedeća, informacije. Internet je ogroman prostor informacija. Informacije su, mi imamo prezasićenost informacijama, to hoću da kažem, to je poenta. Mislim da se na taj način više dolazi do pitanje koliko razum se tu koristi, ali se sigurno koristi više nego um. Um totalno atrofira, a i razum kod većine ljudi, ja mislim. Nije sad stvar, znači prosto, i onda iz tih svih informacija, činjenica, pitanje koliko možemo da izvučemo etičkih treba i tako dalje. Prosto šta treba činiti. Imamo šta jeste ili šta nije istine, poluinformacija, ali kvalitet informacija na internetu uopšte nije premisa za mudrost na internetu. I još jedna stvar, Vladimir je pomenuo psihološke ne aspekte, ali facets, kao lica neka, koja se neke naše strane koje se projavljuju kroz internet. Ali ja i dalje, čak slažem se s vama da je internet dobar kanal za kanalisanje svih tih nekih naših stvari, naših nekih osobina, ali ne mislim da je to cijelina. Te osobine se ne mogu sagledati u okviru cijeline i to je onda sad problem opet ličnosti i reprezentacije. Neko može da se predstavi ovakav ili onakav, ali nemamo taj skup tih nekih osobina koje se projavljuju na internetu ne čine koherentnu ličnost i ja imam veliki problem sa tim i ne znam da li možemo to da razriješimo lako. I treća stvar, i završavam, moram ići, primorani smo da koristimo internet. Evo ja sad idem na predavanja, slušam ih putem interneta, ne bih mogao da nema interneta, ne bih to mogao da radim, ne bih mogao s vama da komuniciram da nema interneta. Da li neko može da pobjegne od interneta danas? Čisto sumnjam, čak i da hoće. Mislim, osim ako nije spreman na radikalne mjere. Hvala vam velika i nadam se da ćemo se opet gledati na nekom sljedećem kafeu. Hvala Aleksa, čujemo se mi uskoro. Vladimire, pa onda Nevena. Ok, super je bio malo pređašnji prigovor za tendenciju na internetu, psihološku tendenciju to jest. Ali ja još uvijek, mislim, evo još jedan, izgleda da ja mnogo često nabacam imena, ali jednostavno zbog reference same, još jedan batica kog mnogo volim jeste Lacan. A Lacan zapravo ima jako dobru psihoanalitičku tezu, da zapravo mi nemamo pojma šta smo i ko smo mi. Ima na početku onaj mirror self, lice u ogledalu, visaž, bla bla bla, i posle toga Lacan govori da tek tada provaljujemo ko smo mi, ali zapravo nemamo celokupnu sliku sebe. Imamo jednu sliku sebe u realnosti, imamo sliku sebe na internetu, ali ja bih čak rekao da na internetu prenosimo ono što bi želi da budemo i ono što zapravo imamo naše skrivenije tendencije, ili podsvesno prenosimo na internetu. Što je također, ja bih rekao da daje koherentističku sliku naše ličnosti. Ok, ali to je tema za drugu priliku. Dalje, Bojana je pričala o informacijama koje nam iskače na društvene mreže. Bravo, odlično. Imamo mi određeni algoritam koji nama podešava novosti ili određene reklame bazirane na našim interesima. Što je užasna stvar, složio bih se s tobom. Zato što pogledamo se zapravo ko sada ima glavnu reč.
I ko zapravo pušta te komentare? Mislim, zašto je Peterson postao toliko popularan? Pa zbog algoritma. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, to stvar jedna zonu komfora i ne mogu da verujem da ću citirati Heideggera sada. To uništava jednu vrstu autentičnosti. I komfort zona jeste prvobitna stvar što uništava autentičnost. I sa treće strane, Špiro, bravo. Bravo, slažem se u potpunosti. Ako gledamo sa jedne konsekvencialističke pozicije, tu našu skrivenu intuiciju ka nekim moralnim delima, na primjer da tučemo feministu, da tučemo drugara Miksu iz komšiluka i tako dalje. Mislim, problem je sa nama. Ako ispoljimo mi tu na internetu, to je bolja alternativa, ali opet, pitanje je zbog čega imamo mi takve intuicije? Zbog čega imamo intuicije protiv feminista, zbog čega imamo intuicije protiv određenih rasa, zbog čega imamo tendencije protiv određenih polova i tako dalje. Mislim da tu leži problem i jedna vrsta odgovornosti, vratio bih se, bravo Špiro, odličan ti bio komentar, zaista se slažem s to, da moramo da uređujemo određene intuicije preko interneta. A uređivanje je nemoguće kada se postavi taj klip na YouTube-u i kada taj klip pokazuje kako se tuče feminista i onda vidiš niz komentara, bravo, ubi kancer, uništi je i tako dalje. Ja mislim da to stvara još jednu goru moralnu intuiciju koja se sprovodi, koja se pravi jedna vrsta bezličnog SEA koji određuje jednu vrstu moralnog kodeksa, koji zapravo uopšte nije sklon da se složi s našim racionalnim moralom. I tako, da, hvala vam što ste slušali. Hvala Vladimire. Mi imamo jako malo vremena. Ako krenemo u sljedeću sesiju, ne bismo da traje 40 minuta, nego da napravimo wrap up, ako se slažete. Mogu ja samo da dam? Ajde, ali Jovana čeka već pola sata, ajde brzo, Jovane. Nevena čeka. Izvoli ona. Izvini, bit ću brzo, samo ovo, pošto sam ja komentarisao ovo s ispoljavanjem nasilja, znači ja sam samo fokusirao na to da to mi radimo za svoju privatnost, jednostavno možemo to da uradimo, ali kad već objavimo taj video, to je sve posticanje i sa tim se ne slažem, čisto da ne mislite da sam rekao da se slažem. Da, shvatam. Ok. Da damo riječ Jovani i samo jedno pitanje, možete li izdržati još jedno pola sata samo da napravimo rezime ovoga što smo radili? Možete li? Može, ok, dobro. Gde mi je Nevena? Nestala je. Izvoli Nevena. Tu sam. Izvoli. Hvala. Gori mi je nešto internet, ne znam, pa nisam uspjela da čujem Vladimira o čemu je tačno govorio jer mi se prekidalo, međutim čula sam da je govorio o psihološkom pitanju i mislim da psihologija igra veliku ulogu u svemu ovome i u etici na internetu i samim tim što smo govorili o tome da internet predstavlja naš na neki način unutrašnji svijet i onda kad se internet uspostavi kao leglo unutrašnjih svjetova svih nas, tu već nastaje kolaps i samim tim, gledajući sve to na taj način, rekli smo da internet predstavlja u stvari slobodu, a sloboda kako bi se postavio autoritet, slobodi bi se postavile granice i samim tim se sloboda gubi, a onda se postavlja pitanje postoji li sloboda ako bi se uspostavile te granice. Međutim, kad sam već pominjala psihologiju, mislim da bi tu, to sve zavisi od karaktera osobe. Tačno se vidi karakter osobe na osnovu toga šta osoba objavljuje i o čemu govori što se tiče interneta i kako se ponaša prema ostalima koji izražavaju svoje mišljenje. Tako da, hvala, to bi bilo to što sam htjela da kažem. Sljedeći put moramo pričamo brže. Dakle, rekli smo dajemo reč Vladimiru, Špiru, ko je tu još? Ti sad znaš ko se javio za reč, ja ne znam. Vladimire, je li Vladimir htio nešto kaže? Jeste, javio sam se, ali iskreno zaboravio sam što sam te da kažem. Nešto je bilo mnogo pametno, ali očigledno da nije toliko bilo bitno. Ok, javit ću se kasnije ako mi se vrati misao, ali za sada nema. Da, ko će sljedeći? Špiro? Alen hoće također. Samo čujete li me? Da. Ne znam ja iskreno gdje smo stali, ali ukratko mislim da smo htjeli da napravimo sintezu svega ovo. I zapravo mislim da ćemo se složiti oko toga da internet nema tu mogućnost da sam po sebi ima kvalitete kao što su da bude dobar ili loš, već da to zavisi od nas i opet ponavljam da zavisi od naših namjera kao i posljedica koje te iste namjere
izazovu. Tako da kada je u pitanju ova tema uopšte interneta, naše paralelne ličnosti ili paralelnog života koji mi vodimo, jedan koji je virtualan, jedan koji je stvaran, mislim da i u jednom i u drugom čovjek treba da bude odgovoran, jer to sve zavisi od nas sada. Kakav ćemo mi virtualan profil sami sebi da stavimo koji će da stoji paralelno sa stvarnim životom, mislim da sve to zavisi do nas i da objektivne vrijednosti kao dobar i loš internet sam po sebi ne može da ima, već u zavisnosti kako ga koristimo i kakvu namjenu mu pridajemo. Ukratko, pa sad u zavisnosti od ostalih učesnika diktirat će dalje odgovor. Toliko. Profesorice, ne čujemo vas. Aha, čujete li me sad? Da. Izvinjavam se. Neko mi non stop šalje poruke koje stižu, pa sam zbog toga mutirala. Evo, opet stiže poruka, ne čujemo vas. Pa jel me čujete sad? Da. Zato što mene i dalje stižu poruke da me ne čujete. Čujemo sad. Čujemo. Da. Zato što mi istovremeno stižu i poruke sa Facebooka od ljudi koji nisu dobili link i tako dalje. Hoću samo da vidim ko još želi nešto da kaže. Alen, izvoli Alene, ali moraš sam da... Važi. S obzirom na sve ovo o čemu smo do sad govorili, mislim da se svi negdje slažemo da taj ključan je taj pojam odgovornosti i baš sam na tu temu pronašao u međuvremenu nešto čemu ne bih sad imao vremena da govorim, ali eto čisto kao blaga sugestija za svakoga da pogleda, pošto baš je korisno. Zove se Eksperiment o poslušnosti Stanleya Milgrama, jednog psihologa koji je to izvršio nakon, istraživanje koje je izvršio nakon Drugog svjetskog rata i bavi se pitanjem poslušnosti, odnosno objašnjava taj, da kažem, moralni pojam odgovornosti koji da kažem je negdje, zaključili smo, ključan na internetu. Tako da ću samo to ću da sugerišem blago. Znači, Stanley Milgram možete pronaći na internetu jedno opširno istraživanje o tome koliko smo mi spremni da učinimo s obzirom na određenu vrstu ograničenja koja nam se, da kažem, postavlja. Dobro. Ko sljedeći želi nešto da kaže? Eto. I ja sam htio. Može, Đorđe. Da. Čisto da se nadovežem, ali bez mnogo širenja na temu, da svakako se slažemo da o tome o čemu je pričao Špiro, izvinjavam se, da u suštini je istina da možemo da imamo kontrolu nad time, jeli, šta smo i ko smo i kako im se predstavljamo na internetu i da sam po sebi nije dobar i loš, ali također uticaj drugih ljudi, odnosno njihove percepcije nas su nešto o čemu je Alex govorio prije nego što je izašao, time da naše osobine na internetu, naše ja na internetu nije nešto što je potpuno, apsolutno, ali također u svijesti ljudi koji nas posmatraju kroz to, oni nas posmatraju kao ličnost, ne posmatraju nas kao neki nepotpuni zbir osobina, posmatraju nas kao konkretne ličnosti, što i mi sami radimo, naročito ako govorimo, na primjer, o umjetnicima, naučnicima, filozofima, bilo kome koga pratimo i koga znamo samo sa interneta, mi njega imamo utisak da znamo, mi plačemo kad oni umru, mi se radujemo s njima i oni su za nas ličnosti, a s obzirom da smo bez tog kontakta ikakvog i ikad u suštini realnog, odnosno ne realnog, nego stvarnog, materijalnog, sve što nama preostaje ta slika na internetu koja onda postaje sama za sebe jedan novi identitet
I to naravno može samo po sebi da bude u redu, naročito kad govorimo o nama, našim profilima, načinu na koji želimo da se predstavimo, to su neke tendencije koje nam i odgovaraju i trudimo se da to bude ono šta mi želimo, ali ako, na primjer, tu dođe do razilaženja i mimoilaženja toga šta smo mi i šta zajednica interneta, ta bezlična, na neki način izvuče iz toga i kako nas predstavi, u lošem svijetlu, dobrom svijetlu nije bitno, ali da je drugačije, to dolazi do sukoba koji je pomalo nerazrešiv, a onda postavlja se i pitanje šta je tu stvari u suštini realnije i šta je u suštini bolja cijelina. Jer ako smo u svijesti miliona ljudi jedna stvar, a u svijesti, znači tako to uzmemo neki krajnji solipsizam ili bilo kakvo empirističko stanovište, a u svijesti ljudi koji nas poznaju, koji je kao šačice ljudi, ovamo su milioni u pitanju, šta je u suštini tu ono što mi jesmo i koliko onda internet ima možda veću ulogu u tome šta jeste od toga šta u suštini mislimo. Jer ako nešto jeste nešto za milion ljudi, nešto jeste nešto za 100, mislim da je fair makar pitati kao šta je onda treba uzeti kao validnije. To je to. Ovo je bilo malo zbunjujuće. Nije zbunjujuće, nego se postavljaju prava pitanja. Da li bi sada možda profesor Slobodan htio nešto da kaže u vezi ovim što je Đorđe rekao? Vezao bih se, pošto je ovo već neka završna faza, na par nekih komentara od prije. Odnosno na par nekih stavova kolega koji su izlagali prije mene. Mislim da je sasvim jasno da je internet jedan javni prostor. I jedan kolega koji je otišao zbog privatnih obaveza rekao da ne možemo pobjeći od interneta. Ne bih se usuglasio sa tim iz razloga što vjerujem da možemo. Dakle, to je naša odluka, prosto jedan individualan čin, hoćemo li mi biti dio toga ili ne. To je jedna zanimljiva anegdota jednog ovako veoma genijalnog profesora sa katedre filosofije, Golovića, profesora ruske filosofije, koji je jednom prilikom, kada je upitan od strane jednog učenika, profesore, hoćete li nam dati mail da vam pošaljemo eseje i neke seminarske radove, on je rekao, kakav mail, pa nismo mi firma. Dakle, opet, to je individualni stav neke osobe. Što se ostalo tiče, mislim da nešto što je primarno u internetu jeste ta etika, bezbjednost, ne toliko taj pojam odgovornosti, koji bismo mogli prije svega vezati za Levinasa i onda bi tek nam još par sesija bi nam trebala, ali prema mom mišljenju je primarni pojam bontona. Isto kao u realnom svijetu, odnosno životu, tako i u tom virtualnom. Toliko od... Ja moram da dodam da pored bontona, Boga mi, postoje i zakoni. Tako da ljudi nisu ni svjesni koliko u stvari mogu da na kraju, o Bože, dok ću mi shvatiti, izvinjavam se, moram da stutim ovaj Facebook, nebitno. U krivičnom zakoniku našem jednostavno postoje odredbe o cyber kriminalu i ne radi se tu samo o cyber kriminalu, nego se radi i o, kako se to kaže stručno, o kršenju odredbi Zakona o zaštiti privatnih podataka također. Krši se i jedno od temeljnih ljudskih prava, pravo na privatnost. Tako da
ponašanje na internetu nije samo vezano za etiku, nego i za zakon, zato sam i rekla da je u stvari ponašanje na internetu prije svega predmet primijenjene etike, pa onda svega ostalog i ovih ontoloških mogućih pogleda na ponašanje i na samu pojavu interneta. Ali kažem, mnogo je važnije koje su konkretne posljedice naših postupaka na internetu za druge ljude. Jer je internet, pogotovo društvene mreže, a pogotovo Facebook i Instagram, su mreže koje između ostalog služe i tome da druge ljude javno izvrćemo ruglu. Mogu ja sad reći? A povezano to upravo zašto ste rekli za privatnost, ja mislim da je to povezano sa ovim o čemu su Alex i profesor malo prije pričali, to jest da je zapravo to stvar izbora, to jest sa čime se, protiv čega je bio Alex, a šta zastupa profesor, da je to naš izbor, ako mi hoćemo budemo dio toga interneta, niko ne može da zadire u našu privatnost na internetu, ako mi to tamo nismo rekli. To je kao da ja sad stanem na trg i viknem neku stvar o sebi, i sad ja krivim druge ljude za to što oni znaju tu stvar o meni, Nije tačno jer internet koristimo da bismo izvukli stvari iz konteksta, a ukoliko nešto neko objavi kao privatnu objavu, a mi screenshotujemo i bez dozvole autora fotografije to dalje širimo, mi kršimo zakon, kršimo i moralne norme jer nešto radimo nekome iza leđa. Pa dobro, i opet je to ekvivalent toga... Čekaj, stani, saslušaj me, daj mi u reč. Osnovno je pravilo da jedni drugima ne upadamo u riječ. Dakle, to bi isto bilo kao kad bi išao ulicom i fotografisao ljude i objavio u novinama ili pisao na kraju krajeva ironične tekstove o nekome samo zato što ti se ne dopada šta ta osoba govori ili radi. Oduvijek je bilo da je takvo ponašanje od antike do danas smatrano i moralno problematičnim, a boga mi zakonski. Znači, ništa se tu novo na internetu ne događa osim što su tehnike savršenije i što se to onda mnogo lakše i brže radi i mnogo je ubojitije nego što je bilo ranije. Danas je lako slomiti čovjeka, pokupiti fotografije i od toga napraviti videoklip i napraviti osobu onakvom kako ona nije. Pogotovo još ako osobu ne poznajemo, a pokupili smo par fotografija i od toga napravili nešto što ta osoba nije, kako ćemo znati šta jeste kad je ne poznajemo. Čak nismo s njom ni prijatelji ni na Facebooku, ni na Instagramu i tako dalje. To je tek posebna priča. Pa sad možeš da mi kažeš šta misliš. Pa opet ću se vratim na ovo da jednostavno ako mi tu sliku nikad nismo izbacili na prvom mjestu, nikad se neće saznat. To je kao da, ne znam ja... Ne čujem te ovo. Da se skupe ogovaranja određenoj osobi, onda se sastavi priča, toga postoji, ali ja mislim da je na internetu to lakše spriječiti nego u pravom životu. U pravom životu neko nam dođe, popriča s nama, vidi da smo tužni, pita nas šta ti je bilo, kažemo sad neki svoj problem iznesemo i on od toga napravi priču ili posle kad mi postupimo nekako loše, on kaže a to je zbog toga sigurno i tako se sklopi ta neka priča i to je mnogo teže da izbjegnemo, mnogo je teže reći a neću ja s tobom da pričam nego ne izbaciti određenu sliku na internet ili određeni status ili bilo šta. Onda bi svi na internetu ćutali, a što se tiče ovoga prvog, nije tema ovog našeg razgovora, možemo to za sljedeću temu. Mogu vam ispričati dogodovštine moje iz posljednjih 6 mjeseci i o pričanju priča, ali ne bitno je to sad. Želi li još neko nešto da kaže, pa da se dogovorimo šta ćemo dalje? Maše li neko, ne maše niko? Vladimire,
Izvolite, morate se sami uključiti. Ja ništa nemam pametno da kažem, osim da vam se zahvalim što ste me pozvali uopšte na ovom eventu. Bilo mi je jako cool i volio bih opet ako nešto održavate slično da se opet priključim, jer cool je celokupna ova tema i celokupna ovaj kafe projekat. Pa dosta toga sam novog naučila što prije nisam znala. I bila sam baš sretna što sam pratila sa svima. Najviše mi se dopalo to što svi imaju svoje mišljenje i niko se ne boji da kaže svoje mišljenje. Svi su otvoreni, to mi se najviše svidjelo. Ne bih. Za sad. Za sad. Je još nešto ono htjela da kažeš? A da, ono što sam, pošto se nismo uključili na ono zadnje javljanje, onda sam htjela da kažem da na internetu ima strašno puno informacija, a da mi strašno malo znamo. Evo sad ovo o doktorima i koronavirusu, strašno ima puno stvari, ali neki kažu da imamo dovoljno stvari za rad, neki kažu da nemamo i onda kako mi da znamo šta je stvarno istina. Poručila bi im da gledaju od koga dobijaju informacije, jer ne može ne može sad neko ko radi u nekoj kancelariji koji je advokat ili tako nešto da priča šta ima u bolnici i šta nema. Odlično. Znači mora malo više onoga što filozofi zovu kritičko mišljenje. Znači moramo da razmislimo o tome od koga preuzimamo informacije i da li su te informacije zaista potpune i istinite. Jer tu informaciju sad mogu ja da pošaljem nekome, da pošaljem sad Uniju svojim nekim prijateljima, oni još nekim i tako se širi možda pogrešna informacija.